Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham Maulai Moro Shillong. Ki Khubor kimat ini phaminta shi ki Khubor na Jylla. Menteri Katna Social Welfare ba polling do la play pat ba ek Women and Child Helpline Control Room kabran ha Office Directorate ka Social Welfare. Daga jing play ya ka Child and Women Helpline Control Room kinu ki khenna ba ki kinthei ki ya kendo jing ha ka jing im bat ba ma kinu ki jing sha thombor kila ban telephone ha u number iwe pra iwe batre kam bro ar pasaw kenta. General Secretary Jongga Seng Hinyotrap Youth Council uba Isaac Basayo Mot Lasha Khot Hajar Haki Pulen Jongga Renja Police Station but Lasha Pengat Ru Haki Kendon An Magazine Kenda Drop Kid Khot Jongga HYC Haga Than Renja Haubanai Nailur Mentausnam Uba Isaac Haringkat Kaji Sandan Lang Kinoyalam Baki Khot Jongga HYC Ulit Mi Mentagasngi Kakat South Rek Risaw Harenja Police Station but Layo E Badan Lang Ru Kilong Kemi Harenja Lapalang Pokse badaki we pat kijaka kiblo mensendan lang yau Kinoyalam jaga Khasi Students Union West Giant Hills District Unit dalam khamat President Usamla Latpar Singkrem kilal IT ki khat nyodli ki mat jingdawa haga District Selection Committee ka West Giant Hills District Bandawa beriwan ra ka thungkam thungjam ka bakhot basuba namar baga District Selection Committee ke deka shlam trekam ka pej ya ka thungkam thungjam hakitnat ma pher jaga sarkar Jylla haki district ka kinhon ginongnya tourist taxi ke beran hapo ka shatri jang all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association dalam khamat President uba Rikaldinus Doling kelakentad belet ishim benta haka jingalang jang committee blathar ka sarkar Jylla ya ka blakle do director ka office tourism ka bansalong haka santre ku Risaw arajar phosau halo ka nongrim ba haka ka committee la pendung dekat lang ya ki try hotel ki try guest house bagi tour operators ya ki bakom ka kinhon kinongnya kali kemak setiaban pediang Kum shibenta ban ai jingmut nakabenta ban penbha ya ka thungkam thungjam ling ba ka District Selection Committee hapo ka West Khasi Hills District Unit ka Khasi Student Union West Khasi Hills District Unit dalam khamat President uba John Fisher Nongsiang hak South Rek Risaw arajar phosau kalet ban IT da ka dor khas o Deputy Commissioner jangko West Khasi Hills District ka bakin thop iki khat nyodli ke mat ki bakong san hak ba day ban pinbet bat penbha ya ka rukam thungkam thungjam ling ba ka DSC Lagi babon ki jingdawa ka KSU ka dawaru bade ben penduk no ek personal interview na ka benta ki kam ki berit bat ban bo de CCTV kamera ha ki jaga tho examine Daga concert on pimi pisa ka aroha choir ya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Komisi benta ban pimi pisa na ka benta ka person to patient fund jaga Dr. H. Gordon Robert Hospital ka aroha choir music and cultural society daga jinga trelang ba ka Dr. H. Gordon Robert Hospital kan penlong ya ka symphony in support concert ha su so tham auditorium ha ka kandai trek Risaw arajar phosau nadu ka porsan meje janmir Mentapar ila poisha ki Khubor na kari. Ka sarkar Delhi kalakhang persha banchna bandi lani ban Pyrthei bom pataka hadu ka shitrek kala lingkot arajar phosan ka sarkar kala pinmi ya kini ka hukum khnang banla bante lakam ya jing jabo palat kal air Delhi. Ka sarkar kala pha ada jing tho show police commissioner ka Delhi bon pintrekam ya kini ka hukum. Ka jingalang jangka kinhun menteri sarkar jangka Maharashtra Kawala perinya itu Menteri Rangba Eknath Shinde Klashim Yakarai ban Ainam no Yaka Maharashtra State Skill University Shakarteng jong Ratan Tata Kini ka university kedai ke baajmi ka yaki samla ke pentebet hakikam bapera kenang bikin lak belong kidang aikam yaki wepan UMP berim ka BJP Waharnath Singh Yadav lakin tu yau aktor ke Bollywood Salman Khan
Bo di ban pan map no ni jai pen bishnoi lo ka jingja ka la ja ar post ne menchwa ka bo la penyap ya ka sir ka badai ka bagi jai pen bishnoi ki ken kentang bha ar post nem tam menchwa Salman Khan la le Rajasthan ban ring film par ha ka jilai kai pengat jong u ban siat marat la siat ya ka we ka sir ka bagi ju ken kentang bha ha ka jai pen bishnoi kum taman pen kut no ik jing bu put ki jai pen bishnoi UMP ula ajumut yu Salman Khan bu dei berjupan ma bet no naki kena makan ke jingbu keput kan kut no namar bahaduk mentaru kirunar naga jai pen bishnoi kidang kut banyok penyap yu Salman Khan kene ke jingkin tu jong u kede hading ke jing sya siat yap jong baba sidiki unoy lam jong ke NCP Maharashtra ya ke bala subajur be kede kirunar bishnoi ke penyap ya ka jing ki jong doktor dak besyak tangan habandayap minta kelapoi syakisngi ke shipho kepada kejingnya ki pan persya halo kejing syak batbor baca penyap jang doktor khenna jang ka ajikar medical college and hospital ki doktor kebidan haja ka syak tangan menta kiran setang drengon hadin bagi babun ke wepat kelapoi hospital no nomor bigla tor palan Kylleng sun jang ka air India ke mi na Mumbai balik New York ka habban lit hier no Delhi hadin bagadan kejing syak berngam Pyrthei bom Ketika Kylleng sun ke bertemu ban hiar John F Kennedy International Airport di New York. Dari lapak hiar no si Indira Gandhi International Airport ban pet banyak bah sa sin. Shuai kini kelaran kejing berngam pen Pyrthei bom ya Kylleng sun ke mi Delhi ban lecha Visakhapatnam. Keseng Kongres keladawa bau menteri ketenaga kampung yeng jong ke sarkar India Amit Shah Menteri Rangba ke Maharashtra berangut disebut Menteri Rangba kata Devendra Fadnavis baru ajit power kini ban resigno naga syuki bagi syang. Kini kejing dawa jong keseng Kongres kini nama kejing syak siat yap jono ilam ke NCP ubaba sediki. Ka Kongres keraong bau sediki udah nong ilam ubapa Maharashtra berudon hasenda jong sembut Menteri Rangba dekat uniru udang syak siat yap kat notam le kirit kiria. Mentaba inyapai syiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka Sri Lanka ka habban khang no ya bro ki skul kibidan hanong ba Colombo namar gajing chli ke bajur ha kani ka nong ba dakilak ngot ki bre kla shakta na kani gajing chli ber aspa sa poli ki yeng bre kla julor ka sorka kla pha dak shipai ban yarap ban pen kendria ya ki bre na ki yeng sa jongki ka jing theula ba Sri Lanka haduk mentaru kadang yai biteng ke South Korea kala kam ba kla yo jingtep baka North Korea kala pen kre ban penjat pen pra ya ka surong ke pen ya soy ka North ba ka South Korea ya ka ba omshung pen kam show laslam unong ilam ka North Korea ukwa ban pen kot North sendan ya baro ki kam hapdeng ka North ba ka South ke jinge pen ibor hapdeng kini ki aligri kadang ya biteng ha ka ba ka North Korea ke pen he da ki balloon ke jabo che South Korea ka ba ka South Korea pat ke pen he da ki drone ke bikit ya ki kot link kedom ke thok persya ya ka North Korea Ki pulit ke Pakistan kala siat daki tear gas bat ki kuli jiri ya ki pat ba. Ki biya lum hanong ba Karachi hadin bagi pat ba thu bandrat naphang ya ki jengker kenro na jong ki pulit. Kakin hon ke bayaki ke dei kula tip kum ke terak I Labak Pakistan. Ki pat ba kila kawang daki mau ya ki pulit bat ya kali ki pulit. Ha ke por ba ki pulit ki khang lenti ya ki. Ki pulit ki haban tem ya gane ke kin hon namar bagi temu bentur syaka jaka penong jeki ke PTI. Ki pulit ke United States kala yo kem ya wei buriu bara ringkat bat kesuloi hajan ke jaka penong rally jong Donald Trump ha California. Udai buriu bawan daga kali rongyong bat bagi pulit kita lasi ke kali jong u kila penban dah kesuloi. Ki pulit ke balap penting kena ya udon jing temu sniu ne em wi Donald Trump namar bagi jing toket kadang ya syakmat hendai kila pen pau ke jing sngo komen bagi la ban ajing ada sa sisen biang ya Trump. Ke Iran kala berngem ban hiya thama ya ki sipai jong ka United States ki bidan ha Israel namar bagi la yarab ya ki sipai Israel ban pendan kam ya ki tiar thama bak Amerika kala pha che Israel. Kede ke jing berngem ke Iran kede hadin bak la jing tip bak US kala pha ya ki terminal high altitude area defense jong ka che Israel. Menteri Rangba do ke Israel Benjamin Netanyahu ulakin tu ya ke United Nation bahkan Pak Mino yang kisipai jangka di Lebanon pada kini ulai keren buat Secretary General Antonio Guterres. Ulai Netanyahu ulang bahkan kedai kam ke Turki ulang bahkan jingdan kisipai jangka UN kelong kumba ajing yang dapen ban yang dikot ke Hezbollah. Hadian cispas nam lalap ia kiling khotman jong nong tiulum nari bilan
u Andrew Irwin ublayap house nam kakandai spa Risaw Khubor bulit kiu ya ulum Everest daga jing thmu bo unyo ya kanam kum ubru bening kong ban kiu hau ni ulu ujrong tam Pyrthei u Andrew layap ringkat berupa lok jong George Mallory Kakin hun jangka National Geographic kelakam melalap ya ka cuti ko Andrew Pong bat haka ka cuti kadang kerteng jong Kajing pau jang Kylleng khotmet jang kinong kiu lom ki belayap hau Mount Everest kini namar ke jing no ka yor na kada ka jing kela ka sen meneng Ikitu ki Khubor hakimat kimat Khubor